الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Iman nasitan umiyataman sisagyang kaya kaida as-sadisata asyara ika-10 agunam sisagyang kaya qaida al-wajiz fi syarh al-qawaid al-fiqhiyah. Yeso tigu mga ulama, tigu mga fuqaha al-aslu fi sifatil aridati al-adam. Ayat tigu mga ulama apakasal si ku mga sifat di mambu dimitit penai si sagyang kotoa kisipaton gitu mana arida ay lam takun ma'al asli bal takun aridatan lahu. Gyang kotoa sifat yang begu dimitit penai si sagyang kotoa syai na al-adam ma'ada. Ay apakasal yan na gyang kotoa dinian kaan si mi itong apakasal sa gyang kotoa dinian kaan. Basta sifat arida. Ay asurang amambunan na al-aslu fi sifatil asliya al-wujud. So mga sifat pakasal mitatanay muqarin si sagyang kotoa syai oay mitatanay sagyang kotoa misasarta o dina mitatanay sagyang kotoa syai na emang pakasal na al-wujud. Ikadua sebutan na bapia sifat arida na ba'da thubutihi na yanzilu manzilatal asliyah. Upun gyang ota sifat na aya pakasal na diun mitatanay o gaid na miya tanto ko kiad na gyang kotoa sifat si sagyang kotoa syai na di makan derpa gyang kotoa sifat ko darpau sifa al-asliyah. Mana pembelu ya muqarinan lahu. Belu yang kotoa sifat sifat yan. Surang asaman utu wagi yang kotoa al-aslu fi sifatil arida al-adam. Bapia penaridah na ba'da thubutiha na yakuna au tanzilu manzilatal asliyah. Utu. Pero gyang kaida na aya pakasal si sagyang kotoa mga sifat di ma'adin o di mambegu si sagyang kotoa syai na al-adam. Yang kotoa diun mitatanay sifat na aya pakasal yan al-adam. Tawdihul qa'ida aya rega na tigi musannif yang kaya qa'ida na as-sifatul aridatu halatun la takuna mawjudatan ma'al asl. Gitu arid. Aya sifat arid na gitu subtad dimitatanay ko kaad upakasal. Lam takun la takuna mawjudatan ma'al asl. Yung kotoa kisipaton na sagyang kotoa kaad niyan na gyang kaya sifat aaridah na diun mitatanay. Sagyang kotoa kiad upakasal ang kotoa syai gyang kotoa syai ko kaad niyan na diun mitatanay gyang kaya sifat na ay turuna as-sifa al-aaridah. Bal hadithatan ba'dahu. Ugaid na miyang begu gyang kaya sifat ko orian o kiad na gyang kotoa asl. Yung kotoa syai. Datara tigu mga fuqaha o ribah. Dataru labah fi syarikatil mudarabah. Datara gyang kotoa labah si sagyang kotoa katutumpok si sagyang kotoa mudarabah. Gana na aqdul mudarabah na ginanso عقد على شركة بمال من أحد الشريكين والعمل من الآخر. Ginanso musyarakah sirang si sagyang kotoa di indagangan dinanganin sana di pelabaan
Suisaon na aya makakakapet aya kapupunan o perak. Suisaon na ayar kian nakanggelebak na ay pemtusan si iku agama si mga ulama sa fiqh na al-mudarabah. Gian ko to hap kelaba si gian ko to mudarabah gian ko to katutumpukan agelbak. Di pelabaan na aya pakasa lagi yang ko to labah na sifatul aridah. As-sifatu al-aridah. Bagu itu sifat. Dimitat tanay si gian ko to mudarabah. Sama no to upun katagu siya sangkaan sa inom ya kalabah anto kada makalabah udah karina da dalil kasyak na aya asl na al-adam as-sifatul arida al-adam was-sifatul asliyah halatun tujadu ma'a wujudil asli. Emang bu surangau to so sifa original aya supa ka ang giyong to arida na al-asliyah. So original sifat. Mitatanay sa giyong kutwa siya. Gitu at tigin subutad ama adno to ami praksyan so kaadno pakasal. Ma'ujudi tujadu ma'ujudi al-asl. Kalbakarati fil jariyah. Dataragyan ko to kararagai. Sisagyan ko to bai. Bagu tau. Gian ko to kararaga isagian ko to bagu tau. Gian ko to kararaga isagian ko to bagu tau. Sifatun asliyah. Mitat na yo to. Sisagian ko to kaad na ko to bagu tau. Ko paasal yan. Mitat na yo na gian ko to kararaga yun. Fal-aslu fi sifatil arida al-adam. Aya pakasal. Siku mga sifat ad imam bagu. Dimitat na isagian ko to pakasal na al-adam. Ay adamu wujudiha. Ay mana niyan nadiskan yan ma'ad. Wa man yadda'i wujudaha fa alayhi al-ithbat. Sama no to, saan sa tao adi ituntut sa giyang kotwa sifa a'aridah na matatago si sa giyang kotwa asl di na sang kotwa kisipaton na fa alayhi al-ithbat. Kailangan yan su dalil. Kailangan yan su katantuan. Kailangan na matantun yan. Kaya aya kaida aya taks so sifa arida na mada basta tuntut na kaagyan kaya sifa na matatago si sagiyang kaya asl kailangan sa bayina. Kailangan ka sa bayina. Wal aslu fi sifat al asliya al wujud. Emang bu surangau to so mga sifat apakasal agito so sifat amit tanay sagiyang koto asl na al wujud so kaad niya. Wa man yadda'i adamuha fa alayhi al-ithbat. Pato ang kamambuto kasaan sa tao adi ituntut sa giyang kaya sifa al-asliyah na maada sa giyang kaya asl. Skan yan kailangan sa bayina. Ithbat. Kailangan na matantun yan ito. Tunay karina nga sa miya po kason. Aging kaya sifa al-asliyah. Ay mambupakasal o sifa al-asliyah na al-wujud. وعلى هذا يمكن القول بأن الصفات binisbati ila wujudiha wa adamiha qisman. Itu atigi musannif ikapakaya teruna matana sumipantag ku mga sifat siko mipantag ku kaad niyan gingota sifa siko kaad na gingota sifat wa adamiha gingota kaada kapkeda gingota sifat kapakaya terun tanwa duka kelas yatiyan. Aya qismul awal aya pagana kelas ini nagyang kaya sifa allati yakunu wujuduha fi syai'i tari'an wa 'aridan bima'na anna asy-syai'a bi tabi'atihi yakunu khaliyan 'anha aw khaliyan 'anha ghaliban wa hadhihi tusamma as-sifat al-'aridata aw tari'ah. Aya pagana kelas ini gyang kaya mga sifat aso maadis kanyang ko kaad na giyang kotwa syai, giyang kotwa kisipaton. Sab kita kauron. Tarian, wa'aridan, o di mambagu. Okay. Saya mana niyan, na mata na giyang kotwa syai, bimana anna syai'a bitabi'atihi yakunu khalian anha. Ay mana niyan, nagyang kotwa syai, na siko original yan, siko pakasa lagi ang kotwa syai,
nature lagi yang kotua syai tabianian na yakunu khalian anha na aya kaadnian na mada unutu lagi yang kotua sifa au khalian anha ghaliban udina mapupukasun utu sakalilid mapupukasun udina mapupukasun sakalilid وهذه تسمى الصفات العارضة نعيب تسيا الصفة العارضة أو طارئة ودينا صفة كيتقاو ودينا دي منبو لأنها تحدث بعد وجود الشيء ذاته كيين كايا صفة بكن سكانيان كو أوريان أو كيا دندن نجين قطوة بلو شانان قطوة شيء والأصل في هذه الصفات العدم نجين كايا mga sifat ada taraya aya pakasal yang ko agama aya taksun wagama na al-adam iitong sada ay adam wujudiha diskanian man ومثل هذه الصفات أو يلحق بها أو تنزل منزلتها غيرها من الأمور التي توجد بعد أن لم تكن موجودة كسائر العقود وتصرفات والأفعال. Ibarat tati musannif agi yang kaya nedetar mga sifat asup keruran siir kanian gu di makan derpa ko derpa yan susala kaurun apad ku mga betad asup kedno to ko Orianian an lam takun mawjudatan aya pakasalo to Oriano to na dimaan na datara tigiano kasair al-uqud dataro mga bitiara ko kapupasada nuwa wat tasarrufat wal af'al na usud ikang gagamo kayo mga tao ko kapaapupan tapantagiran wal af'al na usud mga galbak adi ka sumpa-sumpatan ng mga tao mga social transaction. هذا القسم وما ألحق به هو موضوع هذه القاعدة. Yang kaya datara klase agusub keruran sisagi yang kaya mga klase mialoy ginan imawdu ginan idi pamagusain akagagenggeman agi yang kaya kaida mana yang kaya kaida na yakalilid na sinin kusar si ku mga sairil uqud wat tasarrufat wal af'al yang tak di kapupasada nuwa di kan duduluna di kan degedegang yang ko tua mga galbaka di ka sumpa-sumpatan ng mga tao. Yiti qismul awal ay qismul thani atigi musannif na as-sifat allati yakun wujuduha fi syai'i ma wujudihi. Gitu tingin sa mga sifat asumaan skanian mabubaloy so kaad niyan sisagiang kotwa syai ami praksian so kaad nagiang kotwa syai heman amaka sisari kita siran ay ujuduha muqarinan li ujudihi ay mana niyan na so kaad niyan na misasar taon udina mitat tanay ko kaad naging kotwa syai sidin ku bidayat ujudihi na mi praksian naging kotwa sifa gitu ikadua sifa fahuwa mustamalun alaiha bitabiatihi gitu na mararangko mo to o pakasa lagi ang kotwa syai migagakbiyan o mustamilun alaiha ghaliban udina migagakbiyan no to sa kalilid wahadi tusamma sifat al-asliyah na hayay mo to sa datari ang mga sifat na al-asliyah na hayay mambuwa pakasa lagi ang kaya datari sifat na al-ujud wal aslu fiha al-ujud ay taksun wagama Nagyang kaya datari sifat original sifat udina aya kalilid na mirasyon giti tabiat upama aya tabiat kokapkeun naging kotwa syai na dudur naging kotwa sifat aya pembetusa aya mambupa kasalaya aya taksun wagama na al-ujud so kaadnian rongon penagum belaya kalbikarati au kalbakarati fil jariya datara yang kotwa kararaga isi yang kotwa begutam ويلحق بالصفات الأصلية الصفات العارضة التي ثبت وجودها في وقت ما. Isutik tanong lagi. Keruran sisagiang kaya sifat al-asliyah so sifat adi membegu. So sifat amitatnay ko syai na keruranon so sifat adi mitatnay di membegu. Ba'da thubutiha aw allati thabata wujudiha fi waqtin ma
Giang kotua mia tanto so kia tagu iyan si sa giang kotua shay si ko oras mapapanto. Udina oras miad. Ay mana niya na so sifat al-arida na dapia pan-arida na ba'da thubutiha ma'a ilsaqiha au ujudiha au muqaranatan ma'al asl na kitumskan yan sa sifat al-asliyah. Kitumskan yan sa sifat apakasal. Fa innal asla fiha hinaidin al-baqa. Nah, sama no to tigi na ayap mulu ya pakasa lagi yang koto sifat al-arida ko orian o kia tanto niya na al-baqa. So ka tatatapian. Ba'da thubuti ujudiha ko orian o kia tanto askan yan na miad. Tisagi yang koto asl. Aya mga sa pakagiang kaya kaida na ibarat at tiyan na tiro nagyang koto mudarab. Qala al-mudaribu. Tiro nagyang koto makitutumpok giso kirko rasul mal o di nagyang koto tutumpok di indegang pitero pa magyang koto di indegang si segiang koto ka tutumpukan iran agugyang koto kirko rasul mal lam arbah data makalabah udi nada ko makalabah udi nada makalabah agyang kaya mudarabata fal qawlu qawluhu wa ala rabbul mali ithbatur ribah. Na ayakir ko katero na su diindegang. Na ayarak o kir ko tamok na su ithbat. Katantuan sagiang ko tua mudarabairan na miya kalaba. Ino to ayap ko katero na su diindegang. Na kagya ayap pakasal o ribah na sifah al-aridah. Di mambagu kenapa mitat naik ko rasul mal cuma so kapital nasi ko kanien na pasal na da laba kadi mambagu so kap laba-laba na sangkot wakap tunto tao no kir ko kapital lagi nga iya pindegedegang na miya kalaba na kailangan ka sa karina bugi ka sa karina miya kalaba sangkot waket tiro ono mindegedegang ada makalaba aya pakasal na di mitat naik yang kaya laba lian al aslu adamuhu kaya pakasal lagi yang kotwa ribah na di maaden. كذلك لو قال المضارب ربحت كذا gataro to mambu pa makatero na gyang kotoa mindegedegang amia kalaba ako sagi argayan na pitero o kirk sagi ang kotoa tamuk wa qala rabbul mal bal rabihta akthara min dhalik sama na siya mi asupa o kala amia laba tigagiyang ko tamin dega-dega nga giya kay miyalaba ko. Barat sang ibu. Tigagiyang ko tuwa kirk sa giyang ko tuwa kapitala di ka malas miyalaba nga. Mala di giyang ka na sang ibu. Na fal qawlu qawlul mudarib. Na aya kirk sa giyang ko tuwa katero. Na so di dega-degang. Wa ala rabbul mali ithbatu ziyadati ribah allati yadda'iha. Na aya membuarak o ki kapital sa giyang ko tuwa tamok. Na so katantuan sa ketanto niyan agyang kotoa iplawan niyan alaba si segiang kotoa pugaloy na agyang kotoa mindegedega tonton niyan no to lian al asla adamu zaid kaya pakasal na agyang kotoa kada agyang kotoa subra ay pili subra niyan وكذا لو قال رب المال للمضارب نهيتك عن شراء كذا وقال المضارب لم تنهني فالقول للمضارب لأن الأصل عدم النهي dataro to panmambu pa makahtirwa o kirik sagiang kotoa kapital sasagiang kotoa mindegedegang niyan di pakan degedegang na sasaparang koska ko di kan degedegang saya berat na saya inalwin na tigina manada pakasal na sasaparang kau bagus ka saya di pakan degedegang na ya pitir wagi ang kotoa di indegedegang na ada kung aki kasapari saya okay na aya kirik ko katero na so di indegedegang makasusul pena ya gyang aya masala na makasusul pena ko miya kawatan no miya na kaida gyang kotoa dilalatul ishara yang utas orang o la ibrata bid dalalati fi muqabalati tasrih
Nah, ya surang auto na la ibrata bitasrihi ba'da al-amali bid-dilalah. Rone masusud dumna ya masalah. Sama to mana dinga di pakan dege-degengan. Nadang kon tapsi lay pendege-degengan yan. Sama to na maftuh. Kalalakaan so ngani na pendege-degengan importante kelaban. Gingot wa kaya pentu ang asang ko tuwa siya at ikrabo na ya pad sa parang us ka ba nga dinga na dito ke kwa kakagi sama to na dalalaw to. Dalalaw to agi ang tuwa kasusugu ang kaon. Ay man na importante na dege-degengan ka. Masusuldum na yang masalah. Nah, kita tiga ni aya kirik mango katero nasudi dege-dege kaya pa asal nakna banya sa sapari lian al asla adamun nahi wa ala rabbil mali ithbatu ma da'ahu. Nah, ayar ko kirik sa gyang tua kapital na sukatan tuan yan sa ustuwa gyang tua shay na isa sapare no banya no dege-dege ibarat na kaya sa bapan sa kaya lapisiran di na dera nga palaba. Na di iman untuk tangga akhir sa kapital kati ini no kaman miya lapis kakagie pindegang kasudetara ya pa kasalena isa sa parak-rak. Giyan na dataran na tuntut na aya kailangan yan sa syahid di na karina dalil sa ustuwa mi alwinianan. Kaya pa kasalanan nada ka dilalatan na maftuh sama nutuh saging utakya beginggaw sa idi na dege-degang sekalian. Ikadua ibarat lagi enggak ya kaidah na law thabata alaihi dainun biiqrarihi aw bibayinatin fadda'a al-ada aw al-ibra fal qawlu lid-da'in al-munkiru li-ada'i wal-ibra li'anna al-aslu adamuha. Dataro to mambuat tigi, dataro to penatigi namay kamatanto si sagyang ko to tao agyang ko to utang. Sa sabab ko kekrar ini yan kaya tarima niya sa ustom yung utang yan hagi yung kutwa utang au bibayinatin udina minggulalan sa bayina rayagan karina evidence surat ibarat udina saksi apira mi utang siya kito ay mana ayayakin na makau utang minggulalan sa ikrar udina bayina okay na tuntutan yan kaya bayida niya nagi ang kutwa utang awil ibra udi nami puka saya nagi yang otwa utang ibarat na namin garantoron udi na nami eduna salaho udi na ini relaun fal qawlu lidda'in na aya kirek ko ka teru na so kau utangan al munkir yung otwa pagingkar sa li ada wal ibra yung otwa mungkir sada kabuyedi udi nadar kapan mada koki kisah sanggulir ka aging gaya utang. Lian al-asla adamuha kagaya pa asal na so utang na sisan. Wah. Sa lakop mano aya masala na inumiya ka utang udah makautang na al-aslu bara'atu dhimma ay kikar ko katiro na subskatan na bayi na subpunakat. San nakagya ithbat agu iqrar tetan amakau utang na ebud na kasasamukan mahalun niza na inom kaya bida nanto ada kabidi miada sa tangan milik kaya gitu miada sa kasas-kataon ibarat na minirilaon oy anto kada na samanan na aya pakasal na al-aslu fi sifat al-arida al-adam. Ikatlo ibarat lagi yang kaidah na law ikhtalafa fi ru'yatil mabi' fal qawlu lil mushtari لأن الأصل عدم الرؤية ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته فالقول للبائع لأن الأصل عدم التغيير. Upama kami akasura nga si pemasa agus si diindegang fi ru'yatil mabi' ko ilayan si sagyang ko tuwa degengan. Ginan na ina fi ru'yatil mabisan na ba'da al-aqd wal qabd. Miya ko pa mau mushtari. Miya sarik sira sagyang ko tuwa buntal agyang ko tuwa degengan.
Fal qawlu lil mushtari. Nah, sisagian kana na hal na aya kira ko katero na so miyamasa. Lianna al asla adamur ru'yah. Kagi aya pakasal na sudah kailaya sang kotwa degengan. Yang na ru'yatul mabi. Nah, ginan so ibarat na pipesang piamasang kagi ang kotwa syai adang kamay laysa mubasyarah. Kapropa upama rupa. Tika pusaya kung kasa karabaw gi kalayan katya so kilo niyan mama ibarat miya ka umar ka ngaya karabaw ini rupa ka nasala ko rupa niyan kapagti ibarat bugis udi na malugawi kuan pamanda taruh besi sakit na usang ka angkaw to tigak na baginan so pitiro ko ka pumasang ko na aya kirik ko katero na so mustari aya pakasal na da nga may lagi yung kutwa siyay natagkabin ini rupa na da katudi agi yung kutwa kini rupa kaun na padanan sa agi yung kutwa ka benar ka masusudan na sang utama masalah no to yung kutwa hakkur ru'ya padanan ko hakkur ru'ya. Kalidang kamambuto kalau ikhtalafa fi taghyiril mabi ba'da ru'yatihi fal qawlu lil bai'. Kalidang kanan kau pama ka masharek so miyamasa agusi padagang ko kiali nagyang ko tua piyamasa ba'da ru'yatihi ugid na si ko oriano kili no miyamasa. Mana niya na miyailain ka si ka mismo ko dugangan niya kito posto niya na miyailain ka ko tua piyamasa ka. Korean kaya pamasang kaun. Unapno dang kakwa. Na mele nga giyang ko tuwa siyay. Na orian yan na miyasarik ka no. Sa giyang ko tuwa kiali na giyang ko tuwa siyay. Sa pendiman so mustari barat sa miali na giyang ko tuwa siyay. Na penggiro mambuwa giyang ko tuwa ba iya atigina kena baginan ni pakasalian. Ko kaya pamasang kaun. Na aya kikaterusan na. Aya kekuan na so katero ba iya. Kagagi sa manan na waka ba'dal qabd ay kiad na oriano kaya pa ka tunga na iran ma'ar ru'ya may ilay unya unang panudiran kapag kada na may ilay pipi aging ko to mustari ang gimo to shay orian yan na miya ad na giyang ko to taghyirul mabi' ba'da qabdiha na ay kikar sang watero na so baya kaya pakasalo to man ka pamaya ka muafek sa yung ta kaya pamasa siya sa iyo to koreano kaya pagkakadayo ka akdu tam ay man na maga yung miyaswat ka siya yung ta piyamasa lian al aslu adamu taghyir kaya gisa man to ay pakasal nang kotwad nababkelin nabamaali nagyang kotwa siya adna istisna si saging kaya kaida yalitan ugun ya so kaida Siyang ko to kabubuluy niya na sumuli kulli na ad na istithnaun. Ayap man nakapkistisnaun no siyay na padasabab na giyang kutwa siyay na ad na kukuman niya na khas. Ad na kukuman niya na khas may istithna si sagiyang kutwa ahkam al-kulli. Udi na giyang kutwa masala na ad na karuranan kaida masrurun marani. Udi na ad na makatutudulun dalil arurun mas marani. Dito mestis nas kanyan saging ko tuwa kaida kakaging ko tuwa kaida na sumuli kulli. Dataragi ang kaya tasarrufu zawj fi ghallati zawjatihi thumma matat fadda'a anna tasarrufihi kana bi'idhniha وأنكر الورثة فإن القول قوله بيمينه مع أن الأصل عدم الإذن. Inistisnaw na ya nga iya ibarat na giyang kau tuwa mama na pinggira-gira niyan agiyang kau tuwa mga patemu-tamu kano bubay. Mga titimu iran udi na mga lalabayran miyang kukusi sayran ibarat akerumay
Aya pitiru agi ang kotua mama, nagi ang iya mga tamok na piyaking gira-gira iraknya, ini begiraknya kaparu karumah ko bubay. Ko ori ano, kaya patay agi ang kotua bay. Na ori ini na, sungkan sekalian o mga warasa. Pada pumakawaris isi ang kotua bay. Na fal qawluhu biyaminihi, na aya kirak ko katero na sukaruma mama. Mampan waya pagilayang ka na anlal aslu adamul idhn. Yung otwa idhn na di man to di mambagu. Kaya pa asal na ba yang kay idini. Dito di mambagu. Okay na inistithna na ya kalid darura. Agu giyang kotwa zawj na sakanya ni akrab sisa giyang kotwa zawja. Agu waya pa kasal na kasusultannya ng kotwa sulta khassa matatago sa tangannya naging otwabay. Agu ya pa asal na musyaraka siran idi magidina siran idi magudasa. Gitu ayak ke kuana suka teru yan araks membusa pa yan. Agi sama noto na ayam ya kapuntag na ke rumah iyagu susala kauron. Ikadua istithna sisagi yang iya kaida di umpasul mampen aya buntalian na datarono makasusul na minisiba ya sa hukuman na ibarat na law jaa al mudarib bimablaghin wa qala huwa al aslu al mali wa ribhuhu wa qala rabbul mali kulluhu aslu al mal fal qawlu qawlu al mudarib ma anna al asla adamu al ribah. Ibarat na miyako maagi yang iya mindege-dege mitutumpo kaya to sisagi ang kotwa tamo kian, agi ang kotwa mablag, ki ang kotwa pirak. Okay? Ki ang kotwa pirak, amin italinguman yan ibarat, na aya ka basa o kirak sisagi ang kotwa, huwa, wakala huwa aslul mal, waribhuhu. Aya ka basa agi ang kotwa mudarib, yung kotwa mindege-dege, na giya tigi na giyang kaya mablag, giyang kaya pera kay manto matatangan, maad na giya tigi so kapital nagu raksula ba niyan. Iti ka ba siya niyan? Waqala rabbul mali kulluhu aslul mal. Na aya tuntot, agiyang kaya kiyuk sa giyang kaya pera kapital. Na tigi na di kalangunan ng kapital, daabasan labah. Fal qawlu qawlul mudarib na aya kirat ko katero na sumindegedegang. Ugit na waya nga pagilaya na ma'an al asla adamur ribah. Ugit na aya waya nga pagilaya na giyang kotwa ribah na aya pakasalian na di maad. Na inuto aya piyakakuha ko tunoto piyakakuha ko katero na so mudarib. Nakagia so mudaraba na pada syartian agiang kotwa terima ka sa kalapis. Nagu mitatafwid ka agiang kotwa mablag ko pakasalian ko mudarib. Dilalatan. Igira ada sarih. Gira ada sarih. Samanan mana ada karinang ka. Da karinang ka. Nah, saging kotwa ka ada ukarina. Nah, kaji sama na mudaraba kano. Nah, inu kano pen mi mudaraba kamaga ayong kano. Agu siya sarigan kasu mudarib. Gitu pakasal. Gitu imi istisnaw na. Pada mga illa nang utashaddan lidhari'a udina liddarura. Da, ame ka ginani masuswa. Ada karinang kana aya kay pakapumbuya-bayaan sa gyang kotwa desisyon aya kasuyan ada tumpu-tumpok da pendege-dege. Ibarat mistis na san nagyang kaya law talabatil mar'atu nafaqata awladiha as-sigar ba'da an faradaha al-qadi lahum فادعى العبد أنه أنفق عليهم فالقول قوله مع اليمين مع أن الأصل عدم الإنفاق. Giyang ay ibarat na bubay na tela biya na giyang otwa penggestoon ko mga wata yan na mga ruruni. Si ko qadi. Mana niya na mi punong ko qadi.
Na orenian na ini paliugatu qadi agi ang kotua syai atatalab nagi ang kotua bai. Apunggas to sagi ang kotua mga wata ya na mga ni. Na aya ka ba sagi ang kotua ama na mata anak yang gestuan yan nagi ang kotua mga wata yan. Mingi begini ano nagi ang kotua mablag di nagi ang kotua kala tutuntot nagi ang kotua tuno to bai. Nah, aya kekwa akaturu na suka teru umama raksu sapa iyan. Ugi no yang apa gila ya? Nah, aya pakasal na adamul infaq. Dimaan juga sto. Nah, sangko to akia teru anian raksu sapa iyan. Nah, kiang gestuan yan siran. Mini begini yang kiran sa taruh to pagi yang kotua minimum. Ini kukum kiranu qadi. Kukia talabo nubai. Nah, aya kekwa na suka teru iyan. Aya membuat sabu pana na kestis na yan nakagisa manan na wilayah khassa. Aya miya kapuntag na wilayah khassa. Giyang otwa ama na aya pakasal na matatago sa milig yan so pamilya niyan. Agu aya pakasal wama na dudun so rahma na gusto himaya si ko pamilya niyan. Na gitu pakasal upamawama. Na upun kau to soranga na sama no to na van to van. Udina syubha. Na yang kota syubha na din yang keuli na yang kota pakasal. Aya pakasal wama ang kota dudu na yang kota himaya warahma. Aguskan yan wilayah khassa ko pamilya yan. Na bunan itu tali pendek. Gitu yung istisna na. Samanan na ginan ikiusya ni musannif sisekan iya qaida ika 10 tigin al-aslu fi sifat al-arida al-adam tanubutawi sadiyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.